kobi akam huma ye koi aw nyame hira no nipa kura okam huma ye koi no aw behwe me no aw moji na oya ba ya adwuma kokobin ho a odi hu me no enti no yadi aduro ni ma ya ba kokobin na me bela na trese kuya nipa na woni ko be ma no na ke wo kwa kopadura ma wo ba chan na trese wa ni oya sanka ni ohwe me kwakula ma wale wo na trese wo ye ne mobo ba chan mo kasabaya alo ojain akwaji aduro ni ba yayi ya no efie de na anyeye ade ba kokobin no no ya se ya nkwa kokobin ti honum na oni me na nane mabusuafo odi shi asase ma wo kare de enya ntorosem na wo twa wo de aduro ni ba kokobin ba cho mo be ye wo ho na aduro na anyeyi ba cha ese mabusuafo abayifu emu yakoni aguso enti Kwadim be kwasilim de silim me ma men ka me ho na monko na yenko me ma me seda wonko ashase de yakula mponu o seda on peneso yania ohwa msaka kokwaji nro ni ba ma me ye no no okwa me ma mi di na bulunya di na tam oba fie a obi a wo hwe oyade ani momu no di na tam sede Jimin ko fie nye fie na afiri na me ambe ode me pa chao wa me kakra na ne uda me no pe baba kubi na bi kura esa ku ya wonso ya de mu nyina so emu ode ti afede ya wote ase ma na ne an pa chao ne oti ase ma me na ne me ne pe baba kubi emo ekuya na tazano uheno na atopemu woshi ana uyalinti oye woboko ana ya woso ya no oya me boko de mo yesemo ya de no ya woso wanhwa wo wusu biribiri no ya de ni simi bem eye nokore sei bia uni ni hia na oho ba ya de ya me pa cho me ne ba ma bia enhia da e ma ya le no e ma da emmo ni ya de no ya de o de atete wa ma me ba wate ho me na fe na medru ba bia adwuma no me ba so obakuya onyame be hwe wate nine prophet je you of fear Kinsley Jamfi e wo fiati Bible no kwafo be hwe mama ho se nipa en wo se ababa wanka wotu ahwa wo form a wo de te ho aw wo ma ho nwo a onyame wotumi wate yakua nanso agya wo de nananom ne hye na aponi nkosua nso wanom abosom tu ni nyina nso ye wugidie why no de obi nse obi gidie urade be kasa ma why yo abusafo yenko obo heba and medical research ye wo ado ato ado manu je if free taf sew ne kwasefo woje ho anyi ko ho utibo kinkin ne kopam ya dwuma kakra bia no waba ayarehwe so kwa kan wato de ya awo mu nasi atatai pa cho obreyi pa momoden preka se pa eno ne de gu nkwan mu abomumu mojawe o mapemfo be gu nsuom momoden so waka batai fre number yi na so je wo de 10 0249761508 Dawood Aba Clinic doctor diabetes and stroke ma woda se ni okoba mabusuanya bi di adwojo no ayamukuro wapono waposo adifo wahu na 360 ni de odi twetwe eno die no no sapro no eboa papa bomodin so benya yarehwe ya wo edweso ade yo ani bomode ya wadweso krapa wapo nei obi adwuma kakra bia no wabre wo de sra adifo to wa team 0241 244001 Dawood Aba Hospital Bishop apempradie 75 wode niema papa osuko pebi adehye market echi difo anse na makone simple ne kwasem silver yi nyina ya Bishop ane na bitima konwa mu efe ane godo ago magani nduka ya saranda ikedro bia nkadem ane obi ani ho nyame na de mi atira konwa ni mu kodo kopa niema papa enu nti bomodin so obekọ na abekọ akọje wo 0598585219 na dika bi ekura obia obenya bi na odia Spanish 3 combine aha ya me Spanish jingo capsules aba ma we anti ages
amwam anti-ages. Na ya na wana se kabrofo anti de be ages. Ya kan se anti-aging. Anti-aging. Mo. Kope bi no wani mu beba Spanish wani mu amwa wani beba toso afa wadwe ni be ya adwuma obi okrade kra na ne afuani ba bi ode ato kope bi no kokete so awona na ya Spanish garlic ne sha di for ya na ona ase ahonhon ka hwen cholesterol untini mu nya adwuma wo cold halitosis egu ni pani mu ase anye si apra na akire kwa ewurade yankopon afa udale ana uti ho ubenya bi wo ba bi eton aduro bia obo ase fo nko smed herbal 0266 114 111 Joycam Roofing Company Limited. So IBR na mini problem enframefa standard sheet enso to hero tile Joycam any access alozen na metumi abom me dan so bibia hyemu a edan no woboso a enso ta na no cleaning na ayese na ya mono eno so dan chen a wo mo say tu dan so bo ne fofo ne kwasem eno ne friend re-roofing udam so mu nyunyunyu ya wan cry kaswa kumasi techuma isunyane temale boga ena wa obey estimate man so awon free kumasi soko ban pa me number no 0540125816 Power Specialist Herbal Hospital or the akoshi adua ya ma mi hepatitis A B C D and E yesi kofie kowu ya di kra wo akoshi adua ya obetu ya de asiam power no yesi wo fatty liver sciatica prostate enlargement compose ukom body front to aboso fibroids any kidney mu nyina ohedua ya yemra Power Specialist Herbal Hospital na wontu nya le wase emfa emankumase ye ofeyase Lake Busumuchi Road yani Georgeboro filling station e dia no che enkra kwa benya takrade Anaji Estate yani Anaji MA Primary School ne dia no che mpacho 0244 544 422 Prophetess nyame che baso if one send record na onyame amano adefoforo say wa kidney say my God nyame amana haban na all say abofo ne be ye ho adwuma unko ba bia abeda dem 3 days because ada no we 3 days ni na we yam be ye we yam what say bibi koso wo yafunu na omu yi dada no dom de fofra ba oba watwa bra oba ye yi wa wode eno so enu ani nyina wo kire mu kwan a nyame afa so a wode ho adom no bre no fa number no eti usuda e basa ba ma bi di waku anajo oba bi aka wati wati su di waku ni nyina say nyema promise and say ni tadua wo so won nane a frɛ 0535897699 0535897699 edusa heba meso eno ne ye kopa bi ene ne capsule ni ye ne donom kokopa ne puma woto na onom ne capsule ahun na efiri moja sisi yade bema wako form me kan oti ase ema bra yo mu hawo any general body pains nyina edusa na eba no shane ne capsules ne edusa spices drink me pacho ye ma mi etumi aye drink I de prekese akakaduro ewentia any wisa garlic na eboa ene wode ye wo so aka ho ofie bie ye bidifo na abeye mi booster ma edusa eba ointment eno so boa ma wi padua no ba bia ye o ye bia twetwe so amemazi makro ye wo inside go filling station wine cry la pass ye Las Palmas sunyane Newtown ye ni susu gold ne dia no hwe ba bia o kan shi drug lane so ye ho 05 00110115 and 0557009824 Lawson doctor no 25 years mankaso ma be ginam kama esima ginam osuru ajan osuru pila semu kem utadua na ise etumi nya dua wo join this wo fibroids gonorrhea candida wo ba Dr. Lawson upade yade nyina Ose me show amoni and ti bowu am okay o na bia to no bia say loss baby na delay my capsules there enu na mema didi o ma 0248 na bia se there 6199 ba atamfo ba ya de big ose me yade no wachiri kase
Yes, when you cancer or Cassim, Sasabro, Unayachia, Aquasisi, Unsante was so Aquat said, which a full son to my ne ekuro funwi enkuda ekusikuro na yenko yentwetwam yenkrinim ne yemia na enkoma ofidie nwanwaso a odi behwe wansa na odi adura kan chamfo ba na ose ade nyina bedwan 0244988004 Leicester Ghana amwase ye ne de aba me bodde na me ho yawo extra long penny ma papa na flow come on ebim to toe liquido wamao pinty liners a cheap bag we are not the ship okay tia be obadi huni papa yasmi 0501390333 yes Dank Natural Health Care me kopechi number 2 me kopenu anom sisi ya de nura udro na de abedwa so Dank Phyto Care eno de kopebi no ko kwa free mocha na koko na Dank Fino I am team what me jaw na Dank Antima X su malaria de ku Dank Pro malaria ya de me pacho yo pechi number 2 ya City Life Hybrid for 02440117 stomach force no de obetu ase kura ekuya mam chere wa efra wa wonye so ekuya my lady emo yes my lady amfa abakuya we just ram me ekuya. Yes, my lady. Ebo na wo si afa ne kosi sen wo be ma ne be fie so be sa ya de na ma me didi na tem na wo ne wo yi awo na chidi ne sie Pacho de si anza ne o me hwe ne ba o si wo me ma me pamo no na nu anu no be ma no ko ya wan si ho biem okay na de me fra no a metene kan ti de ma me ajiba na boso a me ya da ho ya mi wu kura ponu o ma me akura no e ma me nchan bi na masuma no akura no mfie sen ba cho 13 years oba na abema ba cho ba enti say onu kwan ne oba na wanya bi aka ho ba cho nya banya bi aka ho na no so be ma be na ne wo yi ba cho nzo friend kwa kukwa Pachani. No so ni nejai. Pachani. Adey. Pachani so de mam ni jai ni se. Onu so hu me no. Am ni ndi nkoma. Mi ne nyemo ewo ye. So si wonu ma behwe mi am ni nyem yem ho no mkulampo no ka me ma me. Ohan mema edu. Anki ya twetwe sikan. Ya ye kumi. Wo maame. Pachane. Wo yale fui. Pachane. E no fa twen se kan se emekum. Ane. Emema no. Adentia. Ba mi ho bani amedi aya no mekula ya menwanwa. Obi se wonne obi nyantokwa. Me na wo fele me. Wo maame no. Pachane. Na wo akokon. Na makokon ama wo. E wo anu twam ana atwadibom. Ani atwadibom bo anu twi o. Ni nyina ba ohomoden Pachane wo ya afo e wonwene wo ho mebusam kan apache ya wo na asense wo kabusu sem ekuya yade entere da so no ma metumi from akoba twede ekotwada pa Pachane kanu kore nso ukọ heaven ewie ebre ama 2000 salame ni sisa nanom na hwe ma no so wo me do be ko hostel ho ate Pachane yo kasai ba 2007 kulampo no yekulo mu hene oba bedi hene fun ase kwakwaben na nakodom bebie ya de ne ba so na no na nsa odi hu me so be wa pa no fle me ma me bla pa cho me kwaye kwana ma me oni ahu ofedua ma hu kura o ya number 1 ewo fun ase kokoben ho Pachane ekuya soligina hana ntwatwa 360 kire me mo fa ntone so na se de wo hempon atimi afre wa kwa hemfie no yade na eye ntira da mo fa ntone so makwa gina ho a da no ho sei mo fa ntone so mame safo kantanka ekuya oba ekuya ni
Ekuya dan wani mu e. To kama. Or hips. More ayo betena se. Yee fiefo nye. Ohini hu wo ano so opew. Ekuya ma emi enkochi me dadue o. What? Okay no kure. Ya so obehwe me. Na twebra akọ no so ewu me no. Fly me no. Sa Nikuro dua ma de na famu de me na me aho ofe number 1. Wa hu mi. Wonim ba ya fine. Di wana ono so me bo amane chiansa na me pa chaw house na da me so. No ma me kwafro ma me no papa bla. Me kwafro yai ade ne ko nanim ma ne na busua panifo. Ne me papa ne me ma me tenase. Mo mu ka asam no se obehwe me ba bi odimi ko bia na ne aja muka ebi mamu bi ono nko a na behwe me ma na de chinya kula mponu ne owo wife pani ewa asante be kwai odimi ko chia ne yire no ma ne yire no kula nije eni na ni abre ya chire atama oni me papa mushi aye ka emla se bia Friday ena odimi be ko ba bia ye be waduru no edani duru ho a me ma metwum me papa atwum obi ase yanko mi suba me ma me chew ma me pa chew ewura ma yo funsu afa cha me ma me asema me ka chance kwa na afuom no o medi machi ya kwahwe me ne mabeyeye a chen no akuya asema wo kan no kore ma me nya no kula enkampa cha o me woni snap wo ma me so o ma ye nkwahwe no wa ye ya chen no abije ma me no manya ni standby kura du no so teacher se won sana ewe na ye den na no bae ba cho na me so ni dia ba ni sa manu ansu ohia di bedwale me ba no na menu awia me hwie gu ade mu si wonum ade asa na me de manwa mu bi esi so ansa na madwale me ba no makofra nsuo nu madwale me ba no ti wonu ma na anwanu siso so metwan se bia ni ba chika kra mam di mjene agum na mdi minsu agum na makado mu agum kwa na yalia no e ba ya die ye soso ensuo na esi tabon sei ana ensuo no adiye mse ahun sa me maame ebe wura ne dem bia sufura na me di pia bonten etu twato nsuo num ba cho ni mentumi nchilade ya ni ensuo mu sa egu me fom ho valanda num afom ho tum obti sai ba sa o maame bai cho ba sa na ne obai ya no me pia di mu ansa man pani kwakwabe panimfuo bi be pa ne chewo mam de me ho chira me manta mofuo ma manta mfuo be pa ne chewo no no mi anana ya pa chewo si wan fa bana anko hospital obewu dia wa ya ne de enye timi kwa na mse bia no hanu mu nyina mkukusu ha nyina ewuro bi tinam mse me kwama danfu bi ho akwa pajan chevalet ana afefa so se na num sasam kase na ato na nim se asam kase ana ne maame atome ma no mu pa chawan sana ne ko fa nipa sire nipa efle minua ma ansa na me maame no efle minua no esra madamfo ba ma binso nti yale ni ntinu
Madam for Bearman, Maneba Menchan, and you may say, be a me, Yamadria, no Mabuame, and so me Benum. And mammy, no Niagura, Nacolana, Majan Hubi, Amasama, Bametuno. Dia Bantina Tam, no Bearman, no a quaffum. Say, I yet me to try assembly be swama one. Who should say I didn't be a mamma or papa Mubiana? Bachane. Ain't in a cassia do call baby almost young con. Bachane. Oh, upon your friend is saying, Coficate. You, Ejagate. Hello. Ejagate, my hebrew. This year now to say. I'm not the woman. About what fair to black be a friend of creature, why wouldn't you know? What an answer my bedam is some petty TV Sukumasa Swami. What's a Sabia song, your dear friend, a trade you on so. I do baby Anna so because we're being a druna, my many papa, no mamma Moseda. Any I do at the motto from Trumas and Yadia Mobeko. No crebium. Someone a mebusa on was it. So because we're bearing a dear. Nana mamma and papa mla, ya bear mo yera Mosamonco. Nane maame kra de aka se nanim se nya no okoye ne yade amena be yi ache no na twetwe so kakra ntia aso ntie asem adawodoma ana pala na ka ai wadawodoma se ha dwen so na ka ochina so wa so beba na woni wochina mpacho ebebo no ndu na ka wa wadawodoma ani no de fe kura mema bia mo aba. Oh, there be say nipa de bi a minim won hyehyeye bi kura wonye wadwen se bi ase tikaya da ben why de na why ne yati asam so aye die onti ende emwa ya program ya start ne wine ene ye di asam yi tu ka se wan dey abeba kra na metie afidie so a media asem ti me pese wo di kan ba na ke ye hwa asem ni fitie mu ansa na ya beka adaworo ma because ko edu a wo bomo no anu odene se kokobe he kra ka so obewa anu na odene be ko ba bia me yasa na yade wo ne wo yere se da nyade a mo be ko nti ya anu odene na me pacho madam onu se ayi no ma me no ona ko la no ma me no flavor na and the working dia no we no plan o be kan ko ya de na atia na me bi itina eja ko fi itina me ana me le sa no no se bi di juma kakra and itina me ne ka se ni kakra na me ya ta me de ba zo an do dia no so ye ka ta no so de value ada o eji se o si da be na o be ba can see that ochina one de na yenso yeti show so what to be nura 12 11 12 mu 11 12 ai okay isra wanya do unya de wo ya wada jo da ba ko pede ntimi nyere sra mi wura abai we yenyine hu kwa pai de be fa so abo an why yeah that's yo Mr. Champo, don't tell me. Hello, Jinasu, producer, and no Casa, the own Tia Sabia Busan, why? And I be Jenin and Casa. As some no, Mr. Champo Bremo. Mammy answer. So, Mammy, I could ask some area kakra. The concept. Where's an Wosibo Namani and Yadia dinner? About time beer, as a nipper does any circle open more, I could no bear no mobile. Maybe near me when it said, Tamaya when he no crab a sin pen, no one yari say. She Yadiani don't know or Bonamania. Nasabi when he one first me uncle to be also chrome one and walk was so snap mu edinse and to me them fan say and turn a water now one no ade will be na awie bi enti na nan ko ntimi ntama kra na fa nko saa ene wo sem umda na yenko hwe na ade wo mo anko eno achi na em say madwe na meka o ebi a wo de beto ensuchie mu aya wo yes no na mam say champo akuya
Ohin eya kasadin ekuya. Yes, my lady. Emra ohin fa wo no ohun ano so be wa no ahihyi sei. Yo mo the champion to. Enti no timi hu say na sene Nyankopon si ball no ne ho fe papa. Na Canada achi so no we dey so spending na tie. Canada achi nka ehye. Nenso so na kwantimfino no okohia nkwanhia 10 years 20 something years ni na kode ya so fa sam. Na nka mfiti ase na nka ni ba ho na nka wo mode ne famu a yade we say ewaduro yade we say ensan. And I said, bio, about Baswa, or Batan, the wooden nimini obetwe bie. Walk say, Sabio, Yadian, it me forward dream. Epilepsy, it me forward dream. Now, so when you chino, not dream with the way I walk, say, I come. I don't think me, say, a mad time, a drop and pencil beer. Now, and Nima Bassay, ya, my and Samu, and my young quiet to say beer. Ya man, 1 more year, my lady, ya 2 much. Debbie, a man, a bunny sanwa. When Yankopon enshira opese wodi wo odishira no senshira no emma efri se wayi obi atonatwe Yesu baaye no osayare yade ahodo aye so chiense nyina Yesu saye adenti na nipa da se ni Yankopon de achede se achewo akola fefefe se achewo se wa makoda awe wo hye ni mu ama ye ne yetia se nyina wo bia edi awe wo adentra ma me se sa na tie dia ne me sere se fa kwade bata ho wate e bia nka wodi ka ye yanka wanyina nka akuya ze champion pacho mu won kola sei mu ma me ma mo ye sei pacho ye tu wo na ipani pacho ani ketwa ne oba na abema pacho oba no na ya wan yo mo so ma me de besi ya wo de besi yo polena blem so ma me da se na ewiase eya papa ewiase nipa bi so be wiase be huna mane ema ewiase eya ne ya de enso eya papa em se abusua mu de emprepi yati bi yenya hu da ache a na se be emprepi ase apɛ ya le boni bi na ye de ato so se mitie de ye nua ba ye keken a na ke se ye wo no na ka ya le ni so emfie du a wo ko school na ya de ne baaye etina o se nka wofo ni tu anamo yie na ye pe yare ne pumasi bre ni nyina mu no Nyankopon so kura wodi enti a o ma ye nua ba ba asase so ko so kuta ni monyam a nipa hu na wodo no e de na beba se sebe mpredu asanka obi a yare se ida ne so na wo hini pon mu a ebe hunu no wo se mepew na je se Nyankopon aye na dom wo kwan bebrebe so nyame adom okofa ohini di naba muni akire na ye nkwasa na yare no so akoya asem foforo wasan akofo obi foforo no ne na ba fie one ne wo ye no mate akwara ne so je se ensem no eye bebrebe na mmom ne mesre ne maame se de obo ne maame kunadu ne se ne maame mra na ye fa yie ntu yie cause emu oya sa baya ti sei pa ni monyamfo sei na yare sei ba beda ne so ama na brabo abaye ya ena huhumu ne enoma bia na ekoso no sa tambia wupi abonten a wobenya be ma de na ba fie kama ntie ne ebenya amu ahye prepo na sebe wadidam na ewiase na sa be funu kura ama enema sa be ye basa na emom ne ami sra minu akua ne se enka achi sebe wo nkwa wo ahoden prophet wa ha de minim se nyame be yadom na waje wafiri sa o hawo ne amane nyina mu tika wakoma to yem nyame ne nam adom so do abepia afidikasi so yen so kwan bia e be fa so a nyame be san yade bia nyame be fa so asan yade so ma me da ase akuya se wo ma me fra wa twere bo no anko ate se o si obi ye ne ko be ko no ba chone ba sa 1 year ni me ma me no ane me nya fine biem nti ne ntokwa ko no wajai ti me yali kula mpono onga sam be ma fufuro na America no onu ne ya so no wanya bi adam fufuro na me ga sa na onu am oso unu sanom ba choda bi me de amensa me no ma ni coke what de abro no de unu no ba choda Guinness mu dia Lossy, be 10 minutes na what na yenua ba na sem na busuafo Prophet Kingsley Jamfrey ofia ha na nche kola ye be hade mu yade no ye yale kan bibi di akire yankwa ye mpese ye be ko no ye suro se ye kwa ye be chie ana de ene ede fie ho bebo because se ye person pumasibre
na yetumi ma ababa wa enti sa wo hempon ehunu afre no Dr. Lawson wase kokobe hu ne frɛ ne so obe wa no no wasa yade ne maame ne papa ni akire nko ne maame se nyo no obe ksa ne yade ame no be yi agya no ebibifo doctor di nkomo ohini nyame insha ojuma odie no me ka se esombo na in fact mojuma je ne konkan o sha dofo a monitor me free ekwan mu ba sha mafro bia no o manfo etie Sompa FM Sompa TV nyame shamo nyame shamo ohini apomode ade ba koso a dada brabo yi mu no yifrim a enye yi no kosem na ya me ka se mi se nipa ye wa hoden a sabio ya ya nhede mu ahoden no ne apomode no ba yade ba no se yade eya yade emanipa sabe essay ne santi ya nipa die ye bedidi da bia meka doctor say agree me well draw ampa me well draw nyame adom to doctor so well draw na edro ebo ban ma nipadua edro essa yade edoso broso nanso ene yade pi na ohini ni ehe nipa mabunu na nka be ya adwuma bo oman no eye mojo mo yade basa mabunu no eha ya dwen efrefa edidie ene onom mesre edidie ene onom yame yani enkunuane a yedi akoye funumu nipadua mu enso ye nom drinks ahodro aba adwaso no enye da obeto no mu nkoanti na akofom na emum no bisa ho se ekwani padua mu a apomodi mu no sara bekwa afa the santi pani kwancherefo Dr. Lawson Chairmanu na nempamfo kuma se ebua kwa Kenan santimantam ha ene edi enjuma moja mu yade entire mu yade nompe mu yade awo ho nsam enam ensayade nyame adumunti adroka na ekona dansede ena eba abia wo hwe me so se ene de wo so ye pomodin no sen na esi etie bibia bokode a ye na akropo na ase yade binti wanji kwa nkwa adwuma so mesraw kai se ye wadro ene ye wadro Lawson Herbal Products ne ne Ghana de shapon de ye pay no wapomodin si echi ba sonko eye Lawson Herbal Products your money memedro Lawson Herbal Mixture a man memedro Lawson Lawcare Mixture and a merryman ko edro Lawson Delay Man capsules na they are then send no me saying no meka esiso dua say ade ho say ade ni ho bambonti wo ho kwan say utumi anom bie hwe waduane die yie hwe unso nom yie drink ya wo nom bisa say se kire wo mi no eno so mroso woni kuhu ya de betwe ne ho e de free ho ene so wo hwem na wotimi na malaria fever 19 na wanti yankwa adwuma wo ye oboho oposo nyina ya omre wonu moto awo atie aguso uti epaewo ingina signs and symptoms of malaria so testing na a positive dia or number 1 malaria dry mixture herbal no Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture and your drum for edi ho dance so utie mi na malaria and etete wo typhoid fever and hawo and jaundice sa da wani so sa da wonsam ebekwa Lawson Herbal Mixture wona tika krabia ya no abre no ahome no ekosoro so BP ekosoro empo bia doctor say wonya mojabroso hypertension no memo yemo nhwehwew hwewaduane dey especially enchine also tenchine dey so na chino for Lawson Herbal Mixture eto akire na bedi mo dance say no Johnson tentem entoato aso ade sa ena ho odin ma wo I say that don't hear so kon watch so wo de mu no obetimi asore mprebeye obika ensia enso na agu nsuo Johnson amana yi oyini yare ya obinka fra so Johnson tentem to atoaso ade sa ena ho odin ma wo wadro ni din Lawson Herbal Mixture ya ho mo ene ya frɛ na ye nin komo 0242 133 577 0242 133 577 and it was 0248 619 999 999 0242
0248 0248 619 619 999 no ajimu nchiremu no sure Lawson Herbal Mixture esan so boa honam yaw a efra jumaden general bodily pains obi ya de ye honam yaw ne honam tutu no saposaposo ye ne ye mre kafra mesraw sanye jumaden ana ma yaw na bade a ukotodwe ehono na achia arthritis rheumatism and sciatica entinimu yade nompemu yade ni nyina bekwa Lawson Herbal Mixture and Tommy and Sape na odi mu adanse why obey de wonya ntwabran kwa de obosom so a obekwa afichiri na ya na etesen ebe yie de ana eba na eja wo yaw ankasa yaw ni nyina bejai na eto betwa ebebe yie kama Lawson Herbal Mixture American fo e de ama wone kwakwa mu no menka wo se kokonti uni asomdue koko se oba ese wanamu barima ese otokwan otrasia na mu nyina koko de so mfere koko de ya de ha adwene pa ha adwen koko etimi so nyina na say makwa for entry mpo na ka say ese to cry possible so yo oba ana barima na koko edionya wadro no Lawson Herbal Mixture eba no nkoma ya fane ni 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 and what you know Lawson Locke Mixture draw Ghana ma anomadroi ajiatum edimu adanse ya meka mote ya basobodie din ya hotedin ya ho din the virgin doctor virgin sure juma Lawson Locke yi ayama Ghana de hienti na mano eja merima na mu atu esadin oba sabio ya meka oba ya oba mu a oba ya oba sima o ma asem muoni enku ho sensu na ye guwo sabe enka na sha se eba wase ya na sabe ho kwa ayenyan o kwan na abia ekesa kan na ente infection ya dia etiti nipa awade pi na nyinya awade pi na agija ase begu ase engu ase oho ase ni ho so yo oba na barima na enam ya de bia etete na edi unya oba mesraw nom Lawson Locke Mixture barima nom Lawson Locke Mixture and Tommy and Sape na odi mu adanse 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 Smami nu akaidie ever monkomo emfa Mary Medro Lawson delay man ho na nke tiefo na hwefo nyina say Lawson Locke Mixture oba numbi berima so numbi Lawson Herbal Mixture oba numbi berima so numbi nanso no oba wafa yefunu oba wanyi inside dem pawchew untumi enuma dream ya bi untumi numu bia mesraw na chi no oba o makwada enufo nso onka ho efie ni mu no unni efie enfie no edumie no ekode ya na watwe ho de efie ho Lawson delay man capsules memedro a upeni ya memfensuo enom na emom no fa Lawson Locke no wunsuo na fa Lawson delay man no o prostate bumbo ntiberima ya nom Lawson delay man ojunso twa ho odenti ya nom Lawson delay man okọ oba na nchen na ni jebe wie peye obetia kotie abese oba no wa ho oden ensa okwamu na ompanhwe a okamafo no Lawson delay man natural nti how bia eni oberima de wi a simedunu machi obanu mienu anopa anyimre wo de wi a simedunu machi obanu mienu kumasen potemu amantam du suane de bia to do bia no won ka Lawson Herbal Mixture Lawson Locke Mixture and our Lawson delay man capsules kumasen potemu yenko KNG Herbal Apidank Misty Freddy Mens Habme Sompa Nkomo Adia also on Sabeka bi ho wa santema mpone ne mpotemu dia yenko sewa Herbal Shop enkojibi 0242 133 577 and 0248 619 999
na hene nyame adoma ya woda sene yada se abusua ye show ya ye obi a send message from Fancy Kokobe ho aba producer Abraham Pafonso o say asema abai wa yikan nyina no kura de ne papa ne ka no boa International Power Praise Chapel Prophet Kingsley James abusua hwede de wanim ye nua bayi ka hwehwemu bi ko so a ke bi anka niema nyasa ba mu emedru sei tini ye kase hwehwede eda wanim ansa na wobetu anamo bi ewiase abrabo no ayebo no watu anamo na ye ka na obi wo ha na wasi no apete enti wo a wutie me no se de bia mekadifo se obi ko prophet ho no kura bibi na nya bone o my lady. 1 Samuel chapter 9 sits down kisi ba no so ho asem otena brother difo be transe aye counseling Wonderful. wo kodifo ho na wo kura bibi di koma wo di hunu ni no a eye bebere ka na sofo no omu hu a eye ani ye twa boa ma na bro so aye bu ni pafa so na nkadifo de obi ba ho no bre obi bia eye bebere ka 1 Samuel chapter 9 sits down kokan na enye wo so na wo ka anu ti adie bia safe na wo be wale akwantuo na wo betuo adwuma bi wo pese wo ye wo pese wo hwem me ka say me baby send me picture from Germany oba oye be ma bi o pese o ware no America o sere me amfa prophet no hwemu ma no hwe say ebe boa na abusua ye nananom hwehwemu na mo wale tintinti o ene ye gina park so ye je cancer eso gogurogo na adwiagu etukoye hwehwemu ko na prophet hwehwemu ma wo ade bia wo pese wo ya wo pese hunu de de wanim akwantuo ni be yie ade ni be yie awo bebam adwuma ni be yie obeya amene na wo bibia ko na brother wo betena se anopa 8 kopema wi aprem to bre and wo betena se why cancel Friday why asore by bogidi yasem no sie nwumre opem no wochi anwumre kwasiada upon tem say na sole nya brofo de 8-11 nya chinchina twa come out to be kwashe one situ ya okofi ani dikunse ko uba na sintu bo modern woko antem ni apon no anya kwa Mr. Jampo kwasiada ba mu tua makum wan obi wakwa sole ya me ma Mr. Jampo sole ya chinchina twintwade mi po afa me bag ko ya na che etime pa chaw asole was Santasi Jericho ye be go filling station wow Prophet Kingsley patch of friend 0243 999 796 ofia ha obehem and 0500 550 222 di for tonte ho na my lady ya da se de Facebook for ni YouTube ne ba bia mo hwe bia no ya judge no hwe obi so asane about say mommy the lady is very true the man is a liar please try and help her you you better try and help you better try help no say me judge kane ne e kan no wa ultimi show so say enye judge bi is my lady uti akuya kese is my lady the lady in the supreme yes you are lady o say mami krampo no obo my lady eti be bia o hwe bia eye my lady na kwasa mi so ata mo be so so be and you do birthday to my my lady me da say nanka asem we de my lady wadawruma anka asem we de ka emu o hwinem kakra se papa kura na se bema na enia badaya anka bata die bunu fo bele batare ade na bata mama mi hu wo so sa akodifo ka metamachi na die ne besie ne bema bata etimeja ne ba ho se bata Antoni ba ma beifo a obedo ja ne ba ho se bata Antoni ba bema eja padam fo nkyere num anyi sokodu ya be de wodi ne bachi enti batan mami ya oba ya kirewa wadawruma edie na esi huhumu ono oba intem da biem kire wiase nyina nefa na ya de sama no my lady etimisi because esi pen hwa baba wo yi oba ya yehu nanim onyam etabaifo nyina committee se owura ababa wa mami wo baba we die fa be sesane ma fabra me die una wo kika o me nkoba obi ebe my lady eye biblical no na sere meka ana wo moaso a my lady wo memetra nka sasem we emu oya
what has here na mamia message said for free kokobi ba be jemu fu su nyina o ye be pie fu na to ayasem ketwa pie oni mu pipia afa bo what has here ni emu ababa we maladi eyade a etimi si wo busuam wo yo ba wo ya bema wodi monyam koso kakra bi a so mamia nton wa wo papa ton wo papa nton se wa ton ana wo fa ton etimi si ebi na ato baba wo wi na kadie ne beba se bi mpaduasa obi eni wonu mo hu ababa ye won se ne pe sisa nanim da ho na basa ewom na nantu ye kama ne to so mu omre kama peche edie ne beba na ko hini mu a ekwakope ayi ababa wo wi nanso sedie ya je contract ewo huhu mu ni edi mamu we ginem edi ya waso no ni etinte so gu magulu ni masinte no obetwa ahwe etware soso no ekirija ekinso hie etie be kama ko ba bi a edi nim gwase bebrɛw na wo gu wankasa wo de sie ni mase wo wi a wasa kara segem edi na ekoso abofro se wonyintemu a malady kwaso de bompa yo akwaso de chirin ba no osua ni bia we no osua 12 years 14 years nyansa we eti sabe mami medium infaso bobo nemom do odere jam na hyehye no manso a one na etwu no obetwe no ntiase ana papa no ai judge wodawruma papa no mbom meyede no ho ye to sense wo baba yale pa na wo sale a wo se me hwe no ni wo jama me se wonni maame no na se wo ka se wonni ni maame ne wo manso bra ade na unsiesie difo as a man as a family man difo yanko computer so adwade ye ba ye pedifo atrans na mehwem ne kwase yanko computer so adwade mra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a ji 21st clinic nkwa womu di bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esebejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, any of space that would run in Bishop jewelers. Yenim frititi we din somade unja dada ai wono no di do no etson en somade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want a set wo and you want a bako Bishop 75 jewelries. What's the word yawari? Who is sooner? Who is kojemo? A dear pia and mao bani pem one sisi muti. The other best was the other bet to home, the other bet to sa, the other bet to nine. A jewelries dear a Bishop Kumase Yewom room plot 17 at this year market Chihuahua Abi Plaza at Dankesini. Edge my phone anymore. A jewelry kopem memenda anopano sia kopem anumreno sia Bishop webi mu amupane dudu mu atu ene bako nyina say jewelry dear Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame Hey, middle. Now then, I want to why you still for Sano. Hey, on no quanono, Jama bread. Akos, send your men, send him in a much shemeno, a moye to treaty. Means me, sorry. Who name one? And
me freedom buy na me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya na se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for the bidrobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enyasem ketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebe jane se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma manofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. Tell for come some sign and a mirage meddi. Missy, I am one say, any person I made this. What made Jimmy come from a crow move for you? Hey, that's a crowd woman. Na urawe. Miracle, let's go with the Jamie Salmon from a dinosaur. Come from the from Mofa. Now, Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. I did my mua, yet the board dance were for 9 baby. Would I see a board dance so? Papa Joy Cam for the more Ghana. The so more Ghana, who must not question me. Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type Southwark, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for baby and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame baby wasoro, anti maninsanka. Abode ade. Cinema no do tuno. Oba mi tini kura. So wa do. Ayo senior. Me ade adanka ba product ayama me ti be bia me na no mu no chef. Danka ba product. We dank extra. We wono ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na misisi nso e misisi o. And also our problem there. Senior. What see dank proke. Okay. So won dank proke a. Okay. Sisi ya we ni na e be jai. Sa. Prodi ya mi sha. Come on, Joe, friend, danka ba tonic. Woni ma bi o. Minum pa na se na mtumi ni bi. Na mtumi danso. Mi ni bi no we no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dan fight okay na so. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na mo ja nko na afi esefifi me to ntimi kura mfa me to ntenase na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho Senior every beauty as that tell. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo nimfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegede nkrato yi atu So what about what the papa piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. I know, enemy lawyer. And to lawyer, no show bottom. Master, where you from? Then I found upon a permission about Chiamwa as a DJ. No. You nephew, I can't wait. The family give us cold capsules. Say yes, is Yara and the wall. So, cold did you nip a dream when in our posa a mamma and Tina Winja wouldn't give us cold capsules. So, go you free. Lawyer, Give us cold capsules. and I give us P capsules. Hey, and they give us free. And men what if you do what you do one ever. Give us core capsules. A painful a batter one more menu for one and quadra when if you do me.
Braka say aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye braka se nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa braka se ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye braka se powder braka se powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma baako fraduane anopa ne enwumre anafa enkunate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya preke se powder to King's Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Preke se powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a down complain with sisini cocoa epe ajiwakade and you jack a sepan and neck because the brew yama money mema and your cocoa Mrs. Yari drink a sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Emma meme jina brand na yemme na Edusa was the same bravo we Sweetie baby come on mommy adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi what kaki ya damn sorry obie timinumbi I just happen for kona woman kwada no for any the onye mfie dumi FDA agi adwade nkratoi atom hello akuya yes my lady sauti ho bibi akoso kama Achane. Ebusia ya adnura ya dofo bi di o ma woda ye wesom na fe D4 Kingsley Jemfin Transna onye nhwemu no emaye birthday se o me nhwe ne timfrio kubi why na we no ayo ase no ade ase na ase wo se kwaku manu sei ebusia ni kakakre ayo mo nyini mfiri so e kubi na we so ya ma me ye bo asiama why na we no na de safo any program ye ma wana mo de mo na ma fiem gigi birthdays no mami ye boa siam yo ena yi nyame empire de ma wati enra na ye me mami birthday the queen herself that's right the queen Elena beautiful mama Efe Amano of Ishra obra enra na me mami di na woda ntie ne me wish you happy belated birthday, mommy. I love you so much. Thank you. I'm my mentor, my advisor, my pillar, my everything. It's the end mommy didn't know that you have to cry. Yes, slow nyami shira nkwatintin. Mommy, oh 64 years. Wonderful. Two things say nyini no when nyini ahofem. Eni nyami eni munyamu. Ai ni pebi okura dwen pa. Unyi ana wo ye yonk. Boni ni be mu anu ani ase. Atetin tanjo. Where the 25 year who is 68. It's me adwen panti ene enanim no daso nyame hira ma mefi nyame hira ai ho biem pokwabna ti wanya photo bia oh judge say you my lady pokwabna se odi na woda na o happy birthday odi for pokwabna so di na woda eti makuma na na ya o London riding on Saba wabre ni sika so fa bi nko na doma no fa bi ntosha pay eti ya da na se friend na ya obapa o trading trading twaso men kama ye enti odifo di na woda pokwa bena ne daso no yesire onyame hira kwatenten hodin wom na wonnya djuma nyame ma ne yokodro honhom no koreka honhom mmowura no ade ye nyina mu na nkonani yeshudimu amen eneso esini my birthday eni me na man fa doctor anto so eni me fu enyi ko fialasa wo di birthday wo do do bi esini my Dr. Blessed First Demapa Wama majintre ha Ghana. Be me munyamfo. Ma franto so. Awurade ka. Kofi alasa. Baby obia. Black coffee. Mo awoda party. Happy birthday. Shiraw.
odudu obibie wona me ebidie onyame nhira watenten ahodi wom onipa bi a wo so obehya wo so osha wo so onyame nchinkentin krechie no na wontwitwa anyo no ma osisi ho ban na doctor eni atumi age ewo ne nkwa na nyinam hip aseno me pacho mama prophet Kingsley James interest Boris B ehwo ne yede nkokɔ nam a ma prophet interest na de den de mmerɛ ni nyina wo de ya de anunsuo no de boama bibia tutom kama Bantama High Street ubenya bi fa number 20 na afra we na ye halal kramoni ekunu etobia tumi bi 0544444453 mpacho express group Canada UK Australia New Zealand Germany kan visa ni ticket ni no be nwa dwuma IT sat ni to fail 0249000448 Faith Omopathic Clinic Prophetess Elizabeth Faith wasi wani ade wachira wu so kwa kan to dem ayamukro sasabro wapono waposo wabo wasa enko entisi wabosumi beso na wo yem pressure ni diabetes ni awo ha wo tu ase ye wa hene makokoben enkraso tu mantie ku junction wa freyen 0244583859 na 0275969414 kanjen ezo papa akala ebinom potassium iron ene wo ma we apemfo ebisisio na ma untiri mo ya order 0241449191 akala drink water give us P capsules mi jinem eno ye mema matofo mi secret no afa wo tonso a wo te here give us hunsu agene give us co capsules sama wo jina so na what ya give us co ni P ni ye fa bom na boawo malaria typhoid jaundice wanu mu ato untumi ni die give us hospital give us GC mesha ne capsules obenom na nsu a egu wo oba ma atwe akohyemu be ma atwe akohyemu ebe pia na onso watimi give us amaniema akonkan 0543222470 prophets nyawa asamro so asompa okay yenu abani o yeah ekua kirewa oba ohempon watumi abakuro man ko bewa no e de yade aye no aneti abusua bayiye bibifo ye bayiye ne mpa de pa enye easy etidi for him mayen ya de di kan ye nti ma me ne nka de enti ye de ye kan se ono de obokunadu na nya ne kunadu no ne ye ti ye be kra de se ade no eye yale kan ana bibi wom de di kan okay ye wi aya hwese efrifie ana efrabonten na fi efrifie a hwasem ti ekwan da ho okay na me di kan ama ye nya yiwura otumfo mse ene na fidida mo a obubo fidida na se ma dwena ba so ene yiwura di na fidida ye finche dio so ya entina se encha so konkoma nhia ane Ghana fo motie nyina ma me enko dwumadi ne so mse ba ne se na ba mo no kwafo ba mo dia de ombia be pie so me ye adwuma obey ne di ni biem ekuya kirewa okay baba no kwafo akura chiwa na tuyi penifo se ye nhwe se ne yade no esunsumu yade enko nifa so enye sunsumu a enko bonkum so tentem na chese akura chiwa yade no esunsumu yade a enko bonkum so enye sunsumu yade a enko nifa so tentem that means esunsumu yade ye nhwe se efirifie ana abonten baba no kwafo akura chiwa na yade ya wo yade se ya bonten ena obi ato ama na obi ama de biboni adi na de aba enko nifa so se frifie pa enko bonkom so tentem ena so frifie efie pepe ni ato ama no ntina fie ni yenwura mana ye fa nkonkon ha ya difo ne de ehun heden ye fa nkonkon ha etina chese sese ni yebetumi ama wahwe na mai wana mona di womne se on se sa di wi no ne serious ayi pa ne se for the last ayi so de wo ye no obeso kan wa kiran se o do tujem ijane be mona ne kona ye den nyame tiasi ye be hwedi nyame be ye nyame bitimi akasa cause ijane de omu se wo pre se o pese wo de o pre se onya waje no mo hwe na so bitimi nya waje ampa
my last Bible kwa for prophet yenhwe we last we kuya no you be anko be ye ni pakese we busuanum ana se wa mehwe so be na musa Bible no kwa for kuya se na bibi won anim ne hu ye nti ne sori tia no se ne daach be kokuru e ne sori tia na enko meni fa so se nte sa nso na abrabo no sa ne be ye e ne ba ne sa enko bonkum so tentem se na bibi power ni nanka yo ba bibi power nanim ekuya ya meti ase wate you enti prof da ben omra se ne papa ne so ombeba chi omo de se omo de moteme kwa no so ko ben enti akira no pa no nwotwe akira ye brother counseling kese be ko so chichi ni benche obi bia wo hwe mi bia bra ade bia house yare adwuma sema kondusem ne waresem okira metenase aye counseling de bible no kwa fa to mbo ase adogonozo wonsem no na wi a anu yie no so de bible mu de be ma o de yesu mu de be kire de se ma woduru nso nyame nam ne tumi so be kire ada be na aba me akonkransa ene de me bibia assurance ada be frem bia ye konkransa so mo frost mo frost nti o se ye pet time ne no mo ko open asole 11 se ho ne start 1:30 ti hanen kransa de so betimi afa e mampon kun hu aba no problem ti ewie be di nkomo e mo bia ya my number is 0243 99 97 96 0243 99 96 and 0500 550 222 0500 550 222 your fantastic Jericho yo enti di for fane kobo ache o se o squeeze bar na omo hwe na omo nyama enti akuya meja me pacha yintoma ma me wai abrampa bie me office no na yintoma baako imienu bre no na akuya wo mobo na akuya sole kotena akonya ye etie ahaimu boko wia na Abigail Brabetrasi. Pacho Abigail video na Abigail ready. Case number 2. Abigail Buama wafenso were complainants. Accused Brother Collins Oniama Takrade court. I'll tell you court. Pacho mama video no yankai story we. Aye be ye ansana. Aye feedback na pamuchi. Abrantie ka kire me se woni na yire na jai. Ema me freeman so me na me no obi na net. Na woni ne wo ho na woni so wo yere. Me pacho na o ka kire me se wa ware na emo oba na kwobo adwaman ama woni oba na jai. Be 10 years nie. Enanye. Enti wo mo jai kura ama woni oba foforo tena ye friend adwoa. Yesi wo bu oba na kwase enti empa ye da so oba na twetwem. Unika na atete no we evidence sake pejabra wo yinika na yehwe said ye wo wura accordance so atumi atete wo ba nika mu de na so nika hye woni da bia ya ndani de ba dia ma me da dem wo no watch me fa for me nie ani quality na watch me na ne yene so so me nsa ehwe me ne me ba le to kuna bontene wutie ohini adanso de na asi abi wo ha unyina de bae ne se me ha unyina ne se abrante na nkan kye me se wakokofo ne yere ene wone ne tie me nka bi nhyem na mo ba kuma se no wo be ha wo dan ko me pa cho da bi wote me ne nyina le te da ba ko na ne wo ye dan no san ko fa we ma me pa cho ne ma ne ba be di akwama one ne wo masai me afi na me ne na wo ba no ne sister yi wo masai me pa cho tere o ene ma ne be di akwama nkwa ne be di akwama no enkura ne ko na be ma ne ka me se wo de nkura ne ko takura wonyim free wig ni free so na wig we na Ghana for ne TikTok for horo me saka to egu nsuo mu mo man san fa ma mesi so wig nsuo ne nyame nti ayeyie amani emanyina ada na kwam ha ne mensi ada woroma ane ta wig na mo horo me ano ane me pa cho time e ba me sha o se malaria fever pa de ni se sofo e betu ni deku time ensani bropete ni mampele ni krodo so kun wo no eno a me pa cho 0244417669 give it judgment kwani entwi wanu mu bon wo se wo wa nyama nkoyie wo be hye gold na ni nyina ebeboa amaniema aye kama
Yeah, I boost Bia obey mana pepe. Yo Kumasi Report Junction, Total Filling Station, Chitachima Magazine, off Techima Market Road, 0559-139-582 and 0598-405-674. Ghana Grove. Ejuma Ukrum. Wufienu was saying 15 copem 35. 0308-255-775. 3P. Piwak for the Diaba. Mojabro Swa. Sa mo phone number no na ebebo apa 0248-928-824. Abigail, madam. me pacho. Abigail, madam. Kasade. Kasade. Abigail, me ya me this agro no ha. Ona wa ba sa uba. On sana udi express no. Mi dwa wa ha. Me te wona wo de wasem aba. On sana ya na udi ayese no. Enye show no so a. Me siro bebre na edwada. Enfa me nkoma wi afi nkonwa. Abigail. Yes, madam. Yo, o se di asem biem na asi. Mo ba ko na di na asi wada woroma. Madam, scanner na me guso me ba gane shaboso me ba no. Am first scanner me ja. Ono so on kan hwenhyerem. Abigail nti asem a wuti wa wo kan no, ime ekra ete ane yebete. E di so hwensu ni. Hey, madam Bacho, scanning tin na ma. Yam any specific case nana. Abrampa. Fan ya papa wa ntum akuya ntuma na mame. Na free talk show dank bra. Na we no amfa ne bombo krat install free ham. Ekuya. Obi ba wura bank abe nurse ni pa o. Wontuma Jesus asem no krat. Ya ba ifo ye bi Ghana o. Etu wa ma me beti memnyini, mere memnyini. Wa wo ma me beti awo wa no asa town sa. Esi bibiri. Wo ma me. Wo jidi Ekuya. What do I do for my watch to dress after to mu? Woman, me. Woman, when you feel say 50 years. And yes, Babawa. Nature say any woman me one wording. Nanny or de ba me we nanny or ba me swear. Any grad or boy. Anim po abaya nyame honhom gina haden den de abofo a Ekuya hentoma mi enu wo maame na me de ma wate adofo mo be adom de bedom yen mo brofo te se mo ba na ensu ya mamu bi na wo de na egu so no se bi so asen dodo wo kwa kosi wate na jiwe nyema ale di ni dia wo na onimu kan kama ne ya kono Ekuya sanji subi Ekuya Ready? Tinazie Abigail so wasem no untumi scan so le free hakokrat na yenye show wo di asema ba asem da de bia wo ba sa na wo beye wo ba na do nse space asem so ha wa bi wo se ayeda yi Mamba chow oba na odada mo pese obetu scan pacha wo yeso obetua no sen no de aba 5 million ti akase aka 15 million adre na amanso yesa wa be se obi niema nte se boy no da so ne no ho Mamba chow level Unwa efo wenya wofro Mamba chow akra no so be mpesa me de akra no ko school be ma ne simi na me mfa akra ne nko na de se ukunso anya adwuma wo ya adwuma pa de bia wo ko adwuma dank wo de be trans na me ababa o said wo dada no se ton no nyame amama botra me pagya de ha me ya e de besi mesra nyamo abetre wa se nyame mama botre Mr Champon edru so akeka adwen kire no ma me pa dank ho yo medase pa we de meden chia soronko free dank eba complex e de ma etiefu a omo anahwefo omo hwemi nyina ye wo pechi no metu so ba ya so yo no ma wo so besu wa sore ye se wo ye ho a witness me ba besra o ma sore no ye manika
Medase pa ebe hwe nim. Na nse me komo ye bi mani je ho se de mo ye ne simple no. Medase pa. Yo ya mon komo. Yo. Enti obi ba yaso yo no ma. Ne yare a owo bia ne ye de ne bekọ afidie mu na afidie na kire yare a ha o. Ne amma woduru a wo de betu yare na se. Eno nti nyarwa hodo ankrofo de ba yaso yo no dọọso. Obi wa na ne de liver problem and hepatitis. Obi wa kwa ne de ne viral hepatitis. Yo hepatitis A B C D E. Oba yaso wa e be hwamam. Yo mfidie nso e de be wo kro system no mu yi toxins a e woni pedua no me ha wadwene nyina afima ma wotumenya apomuden. Eno nti na de me ba ya me be kan in general yare a ha o. Wa hwe oni pedua num se de ni pedua ne si yaw no mane ntufo ne tu ho anamom obu ono ma o hwe abibiduro anaso hwe obi o ka abibiduro ho asema o so mi de mimpa bibiduro nti on peso ote yen kakra nanso nyankopon adom nso ni ase bebi a ye wo yen no ho na kire nduro wose yen no wonse nyankopon boye no de na tie na boye sase no nimse ye betena asase so ne sase nyankopon nimse ye betena asase so nti wasam ye nua hodo ene niema ye betimi aye nhwehwemu wo mu ne edi bia ye nduro ama nipadua no etimenya apomuden enu nti se oto na so de wo mpa bibiduro a abrofo no nyina edi nua ne niema hodo na abi na eye na just a difference wo mu ane se no omo concentrate na omo yi compound ahodo bi efiri mu na omo de chemicals bi afra na omo aye nanso bibiduro nso de ye extract efiri nua mu ankasa ntu no mu a ekobo nipadua na ma no ho ato no mehu obi a wodi kontomire ayareda mehu obi a wadi konsusa ayareda ende kese onu bibiduro a wonyare tu anamone bra ne yenhwe na ho ntimi ntokora nti wa wutie me nne se wo enkasemu yare ye kan kasemu yare e fe no arthritis ene yo de broni fe no osteoarthritis yo de ye fe no eye gout a hankrofo and yo de fe no rheumatoid arthritis ni na esasabro ebia me no kase wo nante kakra na ona ya gene na etitriti afo be na wo kotodwe wo nan poso bebi ankasa mienu hye bia na ehwo ye wo ya wo chinkase ebia kane na ntesa bisa ho se wonya accident pena se wonya accident pena den na kofa problem no e de abrew obu ho no ma wo nyini an ho de den de ebedu mebi no nante ana wotia wonante ana wotia onu amu hunu so wotia giso bi ka chense ma me ade na wonante a watia saa de de ho na ba ne se nipedua no obayi be fe no spondylosis ha na chinkasa no problem aka na chi bremo no ama na chinkasa na hode wo mu kofom nti afi ubon se wotia me ka kire se wo sa problem bi no madank eba complex embo na enyi sa ade so an fru so na ho ntimi ntom obi a wo se nipedua no pains ginem obu wo mpa nkofo nyina ada na adwo no de onna ni pedua no betutu ni saa na ade ache oboye na ne kon na chi ni kotodwe ebe ye ne ya saa ade ache na ase pain no kura atu ayira obu we basa wode nku bi no de asra so hye ne kakra na adwo no wada problem no inside utu anamaba ya so ye wa ye be hwe aboa ma ho ato nyakopon bo bibi e fe ne cartilage sa cartilage no ebi ankasa mienu hie bia no cartilage no wo mfimfin aboa ma ankasa no entwi ha obu ho no ma onyini a na ne de no ho ewe saa no ubose nkase no bibie no we ba ho babiam ti na etwi saa wo nante abete so kotodwe ne ye gogoro e problem ani pa bebre efisi nne so wo so wo sa wo ha ni bia bladank ba complex je nya o surgery ye ba ma woduro na be boa mo ni pedua no etima ye nadwuma kama ama sa problem ne fura ma ho etimi ato obi nso wo no ma wo bo hu se ne koto ne sisi okoto fa ade na osore a na be problem awa no akoto wo fa ade na wa loko ontimi mpegya ne mu bio eye sa problem a bank asemu ni bi ana account ana eyo sa utu anamaba ya so yo no ma ye be hwe ne aboa ama bibia aye fine yo ebinim ho no ma omo de ne de wono an na gene ayetitriti na ono kro na so ne kotodwe ne ye ne ya into onante ne na dudu mini papa bi oba ye ho no ma ye ro ne mpaboa so onante na oni mpo se ya ro ne mpaboa ade nche sansa ne nani mu adudu nto otiafom mpo na ne nani sifoma ohunu so otiafom de meka che wan se tu anamo ne bre aso oni ehwe mam yare a meka wan so to da yare bi tisa syphilis eye nemu yare na so syphilis mo ani betimi abobbo nkasa nemu tokuru ama benya bi efe no osteoporosis e basa onkasa no wo nipadua na so na ahoden nim menua ba ma utie mem yen kasa ne se problem ba ho a edin se nipadua no betimi anante nya opa ai amana yeyi tata kasa ne kuro nipadua no ha nti se problem ba kasa nemu a nipadua ne nyina ahoden na ekofom no edin tra ma problem embe so nkasa nemu embebubu ngu ho e na okoba mpo ne ka asen na afia wuntimi nkomba na obi ne ko ebrewe aduane di de me ka chon se na wo ti pain no entina wa ma pain no mba mbe problem emma wo ma wo nka dem tu anamon sa wodo ni be kire pechi number 2 ne enhwe ne mbo na ahontom so oba ya so ye ho a wo de faka wo su be su wo Trader Junction wo si wo Trader Junction a
wo se me kwa dank eba complex taxi wo ho plage ya wo do beba ya so yo ha wo mre kra se wa wo do kan so na eba udru tere junction so remote tere kronu ba beto for junction okronu mfimfin wo to for junction na fa obenkum so wo fro so ba beto ya miahwo ne de mo efata bia ne de ama ho atom obi wo ho so a one de wanya brabuo mu yare ama me na wo kasei wotna ka mu kyana ne na ase apagya ebi mpa na ni kidney ne de sa ha na bre no oya de kakra bia na wa bre na wote so sama buru sen me fro abi na nka wa bre ama ohu do anya no ho wo sa problem no tu ana mo ne bre aso ani ehwe mam obi so wo no ma ono de okasa na pampan pa die chire na nkofo odwane wo sa problem no bia ma na ha bra ne ehwe mam obi hwe program one na yira tena aburafe ba akwa wo ma infertility kan infertility e kire se obi a one bema ana bema ono oba tena aburafe ba akwa omo mfa contraceptive bia na so awo ma yeso omo ye infertile entra o ma problem no ntoa so ankofa oha omrel bradanka ba complex wo be yaso me be hwe okwanti a ma ware afe baako mo mfa duro bia sa ma obonyi nsen ho ba na so awo mba ne ama moduro betuma ma wo be yaso obo npa bebre a yakopon adum tia ma omunduro ama omotimi awo awo so ba obetuma nya awo kama ma ho ato obi so ono ma ono de obenyi nsen na so nyinsen no be pon onyi nsen no wa pon wonte ase obi so be wo ba aka kakra bia ma wa wo ba no na akra na wuo niyem ne nyina infections awodo de sa wo ha ne ba enta masa infection nya wan hwa be kasa obi na ye woduro ye mamu a yare bia beto ye bia se ye duro no bi da to yen wo be kasa obi na ye woduro na yare bia wo awodie mu a ani na ekum nkwala no wo ba danke ba compressor ye be hwa boa ama sa wo ha ne firi ama ho atimi ato enu ntimi srawo me ma me kasa anya tenten se wo tie program ya bomode atu anamo bra so ye ono ye edwuma fiti juada ekosi memenda Ejuada kosi fiada anopa nongoti kosi enyum no num ye ho memenda ewiadon kosi enyu anopa nongoti kosi ewiadon miensa ye ho a wo ba ye be hwe kama etu yare asama ho atimi ato yesase wo enuro ewo dwaso ena meka ye enuro mienu pe ho asem dank phytocare ana dank vino ana dank vino ye ka dank phytocare eye obi a wonya koko na betuatua no to okogena na mogya nko a obu okogena na koko no na atwea ba ni so de pia na asa na ase aka akosho no obi so de atua no to so de make say sabra make say atua no to a okogena na mu abre na mu ya ne yapa na no to nyina ahye no wo sa problem ya wodua e dank phytocare eduro ko pharmacy shop bia o man mu na heba shop bia o man mu a wo sabetimi aka bi so me pe dank phytocare e bia na de koko no wo yematima to kwatena janan bia wo be chima asa na janan na ba e basa e ma wo bre na moje die chire na wo ho kyereo wo a wo de no ayemtim e ka ho no wo so woduro ye dank vino wo ko pharmacy shop na heba shop bia wo se me pe dank vino ya shada na ya sa nro mienu obi wono ma koko no ama ne yem hwie dada because koko ekimi ka obi na okogena na moja na baba san to obre ento de no ya na special ma so ko pe dank phyto ana wo a koko ama uyemu etimu nso ko pe dank vino obi a wo oha wo ni peduanum sa wo akirikyire bia wo tiemu amanone ana wo akirikyiri na wo hia moampa enkase okuma se entientime mwa wo de fe telephone numbers ne frey e 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ofrena mesia onsa ebekaye Dr. Dank yetase papa eradi enshraw kuya betrana me minya okwan ye pacho bebre sabi ye maame a oba ne yakuya ye wono ye ma obi anka abone mfa ho asem no ye kasa kora ye frɛ ukun no mesisu hyefa ye muya kade ye beboa pa se wonso obeba na wabeka nti yesre bie phone na mo amo frɛ ne mpese obi abedi obi atem na ye hunu asem no de etuam akolai na hoden ene ye pese be ye tinsunson ya medie enim mo na ye mo de hye sabi ye so mo se mo makwan kora ye de ye boa keke ntimi nya ho hye enti obi anka bibi bone ya tese maame ne se ade oti akonwa so ne mfa ne kuhwe akuya maame ye hima. Yes. Oh ye hima. Ready. Yes. Edi ye hima. Childom hima. You nti we de na hima ye nka bone why ni ye mu na ye pe. Ti akuya meja kwan. Na olole fe. Achoda bi. Difo
o kwa ukromu ya jese cho 12 cd yo di for sana pay 50 cd man mama why na wo fa bi kotodua nti akuya chena say o papa ebeba wo pesen aba na ya tena se na wate ayo ne yan kwan be fa so mwanya ama online so abige Collins no mwanya no yo yemusa no na ne ba no so yes value tell you my mother's sisters yo ya dasi ya juada ya dino yo me pacho Collins. Hello Collins. Now what to say? Me who ya Collins adan wa ba me aka san fe na o mpe so be sha akwala no. Mesi abige aba no sa akwala no hwe no adanti na esa. Na woman that akwala no di ko school. Dabeni yansha so ba be kira kura ni din no. Dabeni yansha so ba be kira kura ni din no. Ah, school dia no school no. Collins, tie Collins ye de obuoni ani di ama ma fa wo semi ni aketwa wan hwe yi a baby a mema kura di wakogina no emra re twu se bra court a untumi nkasa wo hye cars wo bekọ enti na ne wo kire ama mente wo ngane wu kwa e be fa so de metim no waka no because ye wo yiri bi na won tie a ye be wo yiraba katino ala ne kremu na ho na amane so mo fra no na da odi ni sika be ma no ma ye hunu me pacho matade e shemi free Ans boutique or one crying Sanka Plaza ben Kolebu Sanka Plaza what the chair me kwa osi wo hini ni jina fako ye show o patade bia obema obi 0545 853-608 0545-853-608 na ono so onhye watade fefefe means the champion na mo yenye ntam ye mie lines no yese ofan so kokobefo no agiga pa before September 2 to ascend uska o se fedi u birthday nti dana simi wi me yama wa so me we sika kro de ba na de wa me kase wa bre wo mpemanim so ne ebi ana enye bibia mu wade adanse yes my lady ipacho ascend 300 cedis yes my lady o se fa ko lunch na we do birthday na o mo pe wasem o mo ta chipa said you bo mi chidom no mani jiwo na me si chidom no say akomamu de ye so bia na akire no na akire ba twibin malady so awati e pacha se champo yenko so mami me da say Bema ya sebi sof mami wo wutu so ho enso sa edebenti na okofa emami no yo na wutwa wo nyina entro akwada ne de na sede so mpo ontimi nka se oba no chinchira one ebi kro ba wo mo ni dwetire ya man up to Friday wa ma be call guide na bia otie bia Collins enka wo ye no na won ko no so wo oboa
we dey obedane ni nyina de abonso bra ya woni ne yonko ba so na etie wo fa no be 10 years asese no wan kan che ne se wo yire dabi ani wadi wachi saa be pum saa mre we sei ene wonya wo yira ese wo settle no settlement requirement ama wo sasa ada na dua boni hihye mu omko dane nua no so ababa we no to bobo na dos esuo na nkane ho ahwa no de buru nua no na dos so enti yes ba wo to nua abobo nua e to sa akwanto ya wo kura wutu ye enam nua boni to so wonya so so ese no ya yefe so no wa yefe ba ko mu ne man hu so wonya bi the wa yefe pa na mo e so oto no bo ase of mami wo pe bi de so oto no bo ase na mo no so meka che ne se Bama no se wo mwa sese ya obi kakra on fa kora no nko na ye nhwe kama ya odi a chen bema no obeba ama bebi ato ye yo Paulina so mama me da se de me ka kire me nua be ma Collins ne se na wo so wo sheka ase a wadwuma nko yie no bibisa se na ama ne ma de wo hwe wo mo ana so mo de wo hwe wo mo ama ne ma su ko school adan na Abigail de wo mehwe na emfa so ndwie ma efitisi ya kan ase wi kura sa che na oyere fan niam nyina etugu abonten na wa okwohye ebo eno kwa sika na nka Abigail so oje ni judge ne ba mu a ote so na the 500 ba ya besi sabere bi amabi it is of my master kwaye na ada je say de wo kan fiada no yentwen kosi fiada so owura Collins ama na se dia de sese ye de mrane to ne de ato wadaro na ase maledi ko fo ase kokobe maledi wadaro ma ne kwasem ni ade a brante ne ye na me ntake abrante me ntake ne yire no ama no maledi sa ama no mom o se eche no yo ne kwasem sa asem we bai no o hyeda ye se be ya asundwe be ba na wenya kwan e na o ma fa advantage o fa niema trokasa ye nya trokan ye tia dabi ye lady kan o se etina se because ono ene ye leader ba untimi fa niema trokasa madam untimi fa niema troko ye to no ye nso niema bia eye pa ade bone so ade a wo be ye no e wo zaki echi wo ani eja wo wa baba be probi be matadu atafria ana se ye wo de no ko bi de ho a wo timi fa particular so ana se wa ho odin wa kuma titiwro makudoro enkosi obi niema eniema na wo se no wo so tese account sa niema no ekowale sa niema ne ekowale enti sa de na ma me no ama ye no malady wo ya je mana me wadri ba the sesi kano se amaso ontua malady wadawruma na yetumi na yemfa embla enkonkodi no na abrantie no so no wonu nyansa se Collins mu nyansa se be me bia wo ne ba o hwe akwana setenem no de na siyi wontimi hwe obi enya obi de se akwana ba bi oduro no so ko school wontimi agya akora na sawram ana wotu say wo check date any years say chatam we de me de ne be ko school chatam we de me shekase chatam we de masa ade awu yi wo hwe ni ye kura na memfo anu kase mo de bra be hwa akora no de nyo ba do so diri ko school bra be hwe ni bi no so na hwe no ade na mu yesa ade na to de mu ma mani yo mu yesa ade na to de mu ma adwin eye basasa ade Collins ade me say ye man up to Friday na se wa ma patapani pieto yedi mra malady mo amwo enkransa north a ho tie Sompa Nkoransa eja Raskopa DJ mesre ka kire wo belen so o kire me hia ne kumase okay abaya de o kire style fe he sabere he bia na duro he asa eti samu tie me a kire adasofo nyina on kan kire len so o kire mesre ne hia no kumase Sompa omra na de ho bia ye ne nka 05549319 0548931931 ensem ya ye burusu yi odi a wo de ba ye nyina ye hu ne pomasibre na ye mfa asumdwe emra ye de ye tasem ente nipa enu nti ye bia homa no e de atum 05549319 wo ba no walu wo machine why hello Pachodin baby akasi. Me mama onini papa bi. Original yanko. Pastor Bato mi ko chi bebe de contractor papa ko chi namdo. Mama onini na mention de papa ma sha office. Na iya shanga sa be ga kana no so say to bi asofu kasia. Obi ni se be ya asofu. En mo du haya yawo. So an ka ta di obi. Hey, ena dia wampa.
Original Nigerian Pala no atia to mu 0554931920 0548931931. Hello. 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 Udini baby akase free. Hello. Udini baby akase free. Because Oda bro no be. Bro no be so. Midina Lima because order. Yentie walima. Pacha wo frɛ na wotie wo ho saa mo awache modan wate atum. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon oba pardon baby akase free. The nana because of my nana yentie. Papa so abaya ya obaye esre se odi for me na bo abaya no monto no. Na ayi aware for no so omo ekunu. I oba no metia akai statistic man. No be man sharp our story. Yes, we da papa. Hello. Hello. Me ready baby akase free. But me there me ka be atenda. Yentie. Not really. Them and they go to make any banner. Aye. Joy and the one you here. In Germany, Mumma, yeah, that's it. Okay. For be for na mo text message no. Yeah, be me penny pa my mo some pass musrasem. Text message I will am send you chromo no. Yeah, be mo frey. Hello. Hello. Pacho did baby akase free. Let us show me. Boni krom. Yentie o. Get the na make it. Yo. Boy na dia na nenye. Nyama we yire. So I spend nyama. Ai. Do chiata. Abi go dia kwa koma to ye mate. Na osika na mu nfa ni daate. Meje wa mama. Owe bi na wi asena. Ama no. Gbe ni e de kade beje so. So hwe otakura de ho. Hello. Hello. Udini baby akase free. Yes, my girl for face go for you. Anti magi enti o. Thank you. Na oyare. Ai. Thank you. Ina le best ni. Now, mo se mo kwasa ni ha from the corner. E obi de minimu ho pacho. Fasa bi me shem. Hello. Thank you. Udini baby akase free. That's all me do. Takana. Oyare na se after one. What's the day? Jina ye kakra na online ye nti de wo kan wo. Hello. Yanko. Listen that make a kakra. Fache online ni break it. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon din baby akase free. Linda, I'm Kazaka, we present here. Pacho mani so kakra e. So me young kubem manona me pesa me mbona abalu pe one time na besa kwala no. Hello. Hello. Amsterdam club members. Patricia Kweje wa abagana. Hello. Baby wa baba ansan wako o techimai chia na wie. Hello. Hello. Pacho baby akase free. Me ga go me din de kene din ka fa to bu. Kan entie. Me ga to ai mo ko ga na mo ye na ya ka ta. Me ta de se me ke ba ya di di a mo ma he ko ke no emra nan ka o mo edp en ko o mo about. Tile ni ka na ma de di di a na ni na eye nti mu ya de be. Di wo na fa ya de no wo no. Na de to wo e wo mo ya de nti. Ko hospital akodi aka na asa akoye bibi. Yo, ya dasi. Ma se die nya ko so atele. Abaya na yare na wo yare no. Me de na maame. Na dedi a atam ni kuri ba yi nyina no. Eye TV so ko makwan. E pa me kire mu nyina kire o. Ma di kan fra o ma reception aka no makasa. Saa ho. Me mai. Pa jo ka no makasa. Because maame no untimi mete wo ba. Na wo maame na wo ne ye ade no maame hu ta akware amabo
It will not be for the hotel to have a half of an old one piano. And I'm from where you can. I didn't ask you to. Tell you about who not getting my not getting you half a head. Papa is a mini problem. But I'm going to go. Many people down for that poor server. Many me pacho jina so papa jina so ne yemfa wo number why the number is 0258567949 yo ade okay na mama wa ya dia me shakere ya dia e show bi obodam but mama wa ya hello advert ya wo de ba ne so hello 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 good afternoon. Afternoon, din baby akase free. We did the Moses, me kase fra hensan. Yenti waja Moses. Mama, ye nua ba na oba ho no yale no. Eye me ya pa na me mama ne maame ati. Se nye se wachi na me ko baby anka me meba mu studio ho. Ayo. Ya me tete haban me ensa pe. Akira de magari de dwale. Maame ne be kire no wakane no masem. Jina so mayen yemfa number pacho abram pa phone ne de enyewu obefa number na kura nso yasem fa wan ekoto bi ama de wo kire wa wote akonya so kura wo so ho kire hello amna mu twansase hello 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 pacho din baby akase free. Pacho me na me say Moses. So ya tie o waka wi. Okay. So hello din baby akase free. Pacho didn't dia me de na asem na me. Get dia he. Pacho na no ku. Jina ye na wo line breaki. Dan ho kakra. Hello. Konkonsafo ni bia wosuru. Hello. Hello. Udi baby akase free. Me kase free so yenti we. Asema ka ni pa ba teri ni na. It's not so one ni family na ni amen kan ho. Yo, yeah, that's sippy. Hello. 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 Pacho di baby akase free. Okay, family. Ko fe di bi da ko. Hello. Pacho me kase so fa ko me. Yeah, that's it. Chia dan fo nyina utan mama. Ichia kuta so sene ho. Hello. Hello. Pacho din baby akase free. Pacho me kase so fa ko me. Yo, yenti o. Hello. Yati won kakasa. Ai abale de we prapa. We prapa mo ya ka mo tambaye na. Ano odin pa. Hello, na se oba ye husu apira achechire ne nsa. Hello. 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 Aha, yeah. Udi baby akase free. Hello. Me kase free no message ya Priscilla. Yenti o Priscilla. Pacho, you said you about no na me do mention about me. Ai. My just says you quite said my mama don't want to akwana be ya me go after this what I say. No correct. No mo sorry I'm say be money security. Na be money security na onye wa say this e say we na. And she said, "Oh, you when you ma after no the man no le di ma de chance na wo be ma Nyankopon ti so mi sra de ma of no go ba no ho o so wa o ntia so we di ma ko no na ma sa na ke cha so do ma de ni ko no me ye na o no ne ba yo be se ti di ni ma ne de enya fa na no mo ne ko si ti di ka no ende wa di ama pa na asa wa fa semu we cap wi abi jama adamfo no. Hello Mama Pacho di ni baby akase free. Pacho, first question I to ICT.
Yentio. Na mo fam na meta na mo hwe mo program no. Na se nji bebi. Nkwa mo nam da bobbo ma ababa won ho ata no. Ntam dia nkwa ba ta mo ma ma aboan. Na ma me no kwa se pepe dia ni no ba. E dia na na se wa ko we mi. Ni ntum ko bibi nfo mo ma kai da mbo awo bobbo no wa ta pa ngom bo an yo. Ma na samale. Manya senior my picture na mo fan to so my na ndie na de nke ensode o. Ka de besi hwie. Kofi Alasa. Owai. Aje. The man himself. Oh, there you go. The original. Come on. Dr. Blessed Foster. Demony. See you. 21st clinic. Award. One and between Kai. Edia Basimuni. My lady Okresa. And see you. Dr. Blessed Foster, Sompa, Sarawan Media, Kofa by. And a fay 21st clinic, and so on the down on it, dear. Oh, dinner would da. Media, dear, I'm different, dear, some woman. Back with your last I and the dinner would da near Brantia pa. Yes, Renya me pa was through Shira. Kwatsenten ahode wom ene ye de ma no na de atwa to se onyame mo ne sisi ho ban watumi ebu atopa kopem se obenya 96 nyina na wo so eti se ajabo adu ane ope bi adie no maladi ya mama kenka de egu ase no kan mama hwe on a year birthday I asked that the signature bless. Hey, before abusuamla na so why from on hini amakrancha da zo de asi na agudie mu fo beba na pokwabna de agi se hye dad niko school nyama na eba no so ai one na September 2 to asi odifo ai September 2 yakopon basa ya domo hira wo sika ni modu na ai judge wadawruma sorry my lady oba pasintia abra papa bi ono so nura obidi mi brunya semi fenni mi si enya London boshema boshema say dem dim howura mu yi eti September 2 ko se ho me se ho de ona ko se die masachira yi masachira wa ba no mo hwani mienu my lady enya me sa ada bi se ye kan ko do kan ye bi ba manim nti bibia ba so me na me wo so adoma September nyankopon hira wo onya okese wo no obusu nyina onyame emmo ho ba na osisi mu enye den se de ma Emma ene enimgie ebepi esuaba meda wase papa enedi fodi na woda o nti mmefa no ko lunch why mo fa ne nko jejo mam anyumo wadawro ma 2 minutes die for mam no let's get ready to My name is Kwesi Antich. In this region, sports is all about Sompa Sport. For the thousands in attendance and the millions watching around the world.